ka arphuai terik kelalengkot arhajar arphusau. Kabalang Katolik Mawphlang kala sakhi ya kasngi kabakmen. Ha kaba ipadar Anthony Kharbuki SDB ila yo ban kenya ningkong ya kamas Ainguh pala sedang ha kapor Shoh shiteng menstep. La pensyong kun bat pensyo Mynsiem Shoh ya kene kamas bakut dai kijing ruai na kayu Charis Symphonic Choir Mawphlang. Kipat ringet na kisop distrik baper kilawan bandon bentalang hakamas Ainguh jong ipadar Anthony Kharbuki kabalawan ra ya kajinga teli bat peniru ya kaju kajinget. Ipadar Anthony hakajing keren jong ila keren halor kajing kot jong ublay bala pensyong nong remru na kajing pulih hakate kasngi. Ila ya thuru ya kajing yat lenti jong hakajing emission hadu ka klip mat bala penkentang ya Kane kamas Ainguh bakut kalong ka job hakajing senran lang daki nyongut ki padar selection. Hadin kamas bakut lanon kajing penkup buram mikini ki nyongut ki padar kum kadak kajing sngongu ya kajing dan bantalem jongki. Ipadar Anthony ila ai kajing kublay ya baro ki bala kershan ya ban penlong ya kani kasngi kabak kemen. Hakapor Shibaji Shiteng ladon kajing manisa kermen balayalam da ipadar Anthony buat sedaki program baper na ki balang shnong na ki sub district ki seng reuniam ki bahiyeng hasem ki balapan kemen shikadai ya ipadar Anthony. Ulalet Shagalilia Badula yalap ya gospel jong blay Banyngkong Kaya kababiang kalatoy Magkahima ublay kalajan Tukala kabamun Batunget ya the gospel Tekat ba udang ya harut kaduriaw Galilea Ulayo iyo Simon, Badyaw Andres, Upara jong Simon. Bagya penuh jar hageduryaw. Nama kilalong kinong tong doha. Tangin terwahaw ble takirat jungi jingway kriunget. Gerpar gerpon yu bon kurku kurdo yangi dan kam jungi jinon kam jong balang warga jinon kam jong keri